Ki officer nakatnat level police bat nakatnat infiltration Haripoi district mentaka sengi ki lej bat khanrai ki kot kisla jong kinong tre bar jela ki batre hakikar khana ba phera pher ki badan ha MI DC umyam hakate ke sengi bakite ki breu sarkar ki lej bat khanra kot yigite ki nong tre bar jela ha umyam ki le khot bat pentip ru shakinong yalam snong umyam man senran lang yaki hakapor blet khanra namar ki nong yalam snong ki khamti baha halor ke jingdon ki barjela batre ki karkhana ki bodon ha umnyam habaya dei bat kate ke jinglet khandra noktre barjela ha umnyam lalap babun ni ki noktre ki la phendri no khamtam e ki tu ki noktre barjela ki ba ombyang ki kot kisla ki ba byang usamla Steven Kharkrang rangba snong umnyam bakaran siklat pathai khubor ulaong bakalong ke badon kam e ban let khandra ki kot kisla jong ki noktre barjela ki karkhana ki badon ha umnyam namar bakade kecaka basuk e habarung habami ki breu ki bo omithu ithau bat haba ki poi haikti ki karkhana kabamut la e ban lejwat yaki namar hakapor baki breu ka an ki lej bat khanra bunsin bun niki breu ki ba ja bet Mantap hari lawan mengikis untuk yang berselah kembali ikat berhaba ni ikut fondasi itu sebab ini betul berhaba mau itu berapa regular panggil berpindah berselah kita panggil itu ini sangat ada cuma jam hadin bagi ayu ya ka city nakalian ka labor department arangkat ka nakalian juga infiltration lapha city changi kasnong bangin don dekat mentaka sengi namta ban ya sendran lang namta kani ke inspection ban one check ya kini ki labor ki batre hani ko yam industrial area kumki trashnong ki kamtip kambha ya ka jinglong jingman apo kasnong jungi habidei ba kani ka jaka apo yam industrial area ka suka ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni ki labor hakani kasnong jungi kalong lan haduk kata-kata kumba syuang ba kani kajaka kala kalalong kum kata ka ketem kani kajaka ri jongki brio ki ba ngra ban ong ba kiriu boman ani kiriu ki brio ki bola don kies na kaleng ka state tinteng kala kalalong kum ka ketem ban ri tengen kani kajaka jungi kumban syu penken mau ya pi dang hakani ki kindet penai don na pedeng wei urang ba dong jungi usha takti hari ka wei pat factory ke hadin begin layo jingtip hadin stem henta nahlam ki chinang lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la petno haba kli pat utrai factory sei ka kot kasla jong ni brio habangi wat uni brio sumdon tang ka wei ka kot kasla ru ka epic sumdon adhar sumdon labor registration sumdon kano ka identification sumdon kani kabu jingma sibun ya kasnong kamtam yaki traisnong bawon belawan trai ni jaka wan ngimtip unu uba bahab unu baslim te nakaliang jugi kasnong nakapor sapor ni juban ni ju hot ya binting ni ki trai factory ba lada wan ra ki labor sebab tip singi kasnong katba kini ki trai factory hi ki bodan hangni an syatu epi kamin objective ke jongki ni ka jingtmu ka jongki kalong tangban le khai ban business ang ni jaka ndai nakaliang jongki ban ya train kat judon kanu bun sin kiju ya la ho kijuan ban renew ya ka trading license ki kasnong ndai nakaliang jongki kasnong ru abangi ai renewal indusi ni jubu iki kendon ba kidai ban penbiang swai kot kasla ya ka labor documents baro detang na takadaw ba nakaliang jungki kimla wan penbiang ya kot selak wabiang bun sin kijualat ini kasnong ru kijulat bet direct support the council ban shim ya ka trading license te nakaliang jungki kasnong ngimtip lada kiyo nem yo ya kata trading license handai ngi shubu jingkerpat ya UM trade bat ki labor jungka oki officer jungka council lopet ya trade pas ngubha ba buram lang ingi kasnong haba ni kasnong in taka ya ka NOC dang liang kasnong ka jing menjor jing executive committee sobha wat nampat ashwa ya ka trading license marngi kum binos kasnong
ngiki nong ilam sinong idon hakani ka sinong manura ya kasuk kasan manura ya kasuk kasan po ka sinong katao kamtam nam ta ka jing mentoy banyada ya ka ribot ya ka jat benriu te hakani ka si nakaliang jungi habang iwan ban kenra hot ngisiam ba bun hi kilebor kimbiang ya kot kasla habang i pai sa ka police verification bakidi banura ya ka police verification nakajaka ka ba kiwan ba ngilawan pensisya la ubriu udai ubala judon kies ni ubriu babahana masniu henry umdon uweiru ubale ya ka police verification kani ka along lupa bakila penken ya ka an ka baladan lupa te nakaliang jugi ka sinong ibu izin kerpat ya ka labor department lengkap ya ka district council baki dei wanang penklan su ya ka an baladon ya ka an ke baladon om ban su penlong tangka jingwan khandra tangwan su pendep rokom lani formalities baki suan khandra mentala hadian sipna arbana kenjak yang kanlong biang kunjuk nakliang jugi ka sinong ru ngila ai warning ya kitu ki bomdon ikot kasla bagi dei wan mi no nakasnong jungi menta kasngihi bat ladang jungi kusang nginong sampai nginang iwan budin ban khandrai kini ki lebor wala ada kimdon nakaliang jungi kasnong sasim kata ka action bat ngi pensistom ting iki bat khadu khatwahi nakaliang jungi kasnong ngi kajing temu jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka suk kasan kamtam kinong trei ki batrei hani kasnong jungi kinwan dakalanti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit daki trok dahi kali abangi juak jintip man kapor labat ladang hilap ba nang nei sakmat bakiwan siteng mit daki kali ne dak gino klem ka jingtip ingi kasang naglang jugi sang sim da karai patge